Om Swastiastu. Rahajang sore puniki majang ring semeton FB sareng sami. Sana nyarengen puniki titiang ring ambare kenten nggih. Ring rahina sane mangkin titiang puniki kejudi saking Putus Supartike pacang wacen cerpen utawi satwe bawak kenten. Sane ke pertama sedurung titiang lantur ledangang pisan puniki rahina mangkin titiang megenah ring dur bukit kenten nggih. Ampura puniki santukan ring pondok titiang puniki ten wenten sinyal kenten. Ring rahina mangkin titiang iriki pacang nguacen cerpen utawi satwe bawak sane memurde tiang lakar satya ngan tiang dini ya diastun sing ada semengan wiadin sanje. Nah puniki kekaryan I Putus Supartike. Sedurung lantur puniki suksema majang ring Putus Supartike. Saking suara saking Bali puniki sampun ngecenin titiang galah. Iriki nagingin pacang nguacen satu bawa druene. Nah yening kirang langkung mangde ledang puniki ngampurayang. Majang ring semeton puniki sane sampun nyarengin suksema ping banget. Sampun puniki nagingin jempol puniki akeh nggih. Agus Wante jadi terus niki sareng sami siosan suksema. Nah puniki dados sambil nyingakin niki bukit sane wenten ring bedur durusang. Taler mangda durus miar sayang cerpen titiang puniki. Tiang lakar satya ngan tiang dini ya diastun sing ada semengan wiadin sanje. Tiang lakar satya ngan tiang dini ya diastun sing ada semengan wiadin sanje. Keto janjin tiange teken beli. Tiang inget sajan. Tusing jelakar ngidang tiang ngeng sapang. Unduke dugase totonan mula saja. Dugese tiang ningalin beli mejalan pedidian semengane totonan. Beli neng teng tas. Mebaju kotak-kotak barak. Mejalan benang kauh nuju ke terminal bise lan negak di bangku lantange ngantiang bis. Tiang lek tekang beli, tindakan beline, lan munyin sepatun beline ane mepalu, di aspale kanti jani nu deket di kenah tiangi. Entong ngainang sebilang tiang ningehang munyin sepatu mepalu di aspale tiang setate meki pekan. Miripke ento beli ane ngeliwat. Diken kene benah tebagan tiangi. Nanging diken kene masih pelih tebagan tiang. Ane ngainang tangkah tiange kebes ya diastun abedik. Uli sesukat tiang nepukin beli. Semengan sanje tiangan tiang beli dini. Ditongose dini. Tusing mungkin ditongos ane len. Tiang kanti apal jam kude beli lakar ngeliwat dini. Semengan ento suba pasti. Ya diastun beli nujoh nanging tiang suba nawang. Yen ento beli ane ngeliwat. Len asan bayun tiangi. Apa buin yen beli ngeliwat di malun matan tiangi. Kerasa ada ane ngebur isin tangkah tiang. Ngerudog cara kerog utawi ombak.
Jeg sing kekeneh ban tiang lakar ngorahang kengken rasan tangkah tiang. Ane nomor 2, sanje masih suba pasti. Yen ada bis megerung sanje-sanjane, lege asan bayun tiang. Ya diastun onen pasti ane ada di desa totonan wantah ragan beline. Sebilang anak ane tun uli bise ninggalin tiang. Ane si malu tinggalin tiang, tawang beli. Tuah sepatunya. Sepatu pantopel mewarna selem ane melengis. Mire bulian beli rajin ngelap lan nyemir sepatu. Lan memunyi rikale metemu ngajak aspal. Nanging diken-kene tiang tuah nepukin sandal jepit. Sepatu uwek murid-murid sekolahan, liu murid-murid ane masuk sanje dini. Hutawi batis belah-belah tua-tuane ane teke uling peken. Nanging suba mekelo tiang ninggalin beli ngeliwat dini. Beli sing taen meki pekan ke awak tiang. Ninggalin jelejeg tiangi. Mire beli sing nawang, yen sebilang semengan lan sanje ade anengan tiang beli dini. Mire beli tuah ingat melaib yen bise suba memunyi pegerung. Lantas beli mekaukan teken supire. Tiang. Sambil beli menekang liman beli ni cara anake ane medadan. Diketone beli pasti sing rungu teken apa. Tu sing rungu teken anak ngeliwat. Apa buen lakar rungu teken dewek tiangi ane state ngantiang beli dini. Tiang sujatine masih tu sing ngerti. Ngujang dewek tiang demen ngantiang beli semengan lan sanje sebilang wai. Ngudiang tiang dot nepukin sepatu pantopel ane melengis rikale ada bis ane teke lanunang penumpangnya dini. Apake tiang suba budoh? Yen rasa-rasang tiang henu waras kayang jani. Taen dini tiangan tiang beli, sakewala beli sing ada ngeliwat. Semengan tusing, sanje masih tusing. Ada aneh kuang rasang tiang. Mirip ke liman tiangi utawi angkihan tiangi. Tusing. Boye jeliman tiangi ane ilang. Boye je angkihan tiangi masih ane ilang. Ane ilang tuah dewek beline ane biasane menjelawatan di malun matan tiangi. Tiang mekenah-kenah kijeke beli dinane totonan. Apake beli sakit lan tusing ngidang mejalan. Yen saja beli sakit, tiang dot nengokin beli kemu ke umah beline, ngabang buah utawi roti lan ngatehin beli ke dokter ngalih ubad. Apake beli subesud utawi sing ngidang meli motor ane ngainang beli sud mai ka ke terminal ngalih bis. Yen saja keto, tiang pasti lakar pedidi sebilang wai majujuk dini. Ya diastun dini rame, sakewala tiang pasti lakar merasa pedidi ulian sing ada ragan beli. Sakewala apa ane kenhang tiang pelih. Karena buin manine beli buin ngeliwat dini,
lan tiang nawang yen dugas beli sing liwat totonan tuah diner dite beli. Tiang sing nawang nyen beli. Nyen adan beline, dije umah beline, mirip umah beline pak-pak terminale ene, karena beli citata tepuk mejalan batis. Kije masih beli sebilang semengan menek bis di terminal dini, lan sanje marebuin mebalik mai menek bis, mirip beli dari pegawai kantoran. Nanging ento makejang sing penting, hane paling penting tongude tiang bisa inguh yen nepukin beli ngeliwat di terminal ene, lan ngude tangkah tiang ngrudag cara kerug yen ningalin beli. Tiang gedeg beli, basang tiang kebus ngerodok. Tiang sing nawang udah bisa kekene. Mirip ulian tiang ningalin beli negak di bangku lantangi di terminal dini ngajak anak lo. Tinggalin tiang beli negak mepak-pakan ngajak anak lo totonan. Beli nutur pedadoanan kanti sing rungu anak ngeliwat di malun beline. Nuturang apeke beli? Apeke beli nuturang indik dewasa ayu ngajak anak eluh totonan? Yen saja keto tiang cemburu beli. Tiang sing idang nerima. Sakewala tiang sing lahak ngoyutin beli. Lakar kengkenang tiang sing nerima. Apake beli nuturang indik punyan ketapang ane mejujuk durin bangku lantang etongos beli nenegak ane tusing mekrisikan. Mujang tiang bisa ngorang keto. Karena tinggalin tiang beli nujuang punyan ketapang lan beli ajak anak eluhan totonan kedek. Apa kedekin beli? Apa ke beli ngedekin punyan ketapang ane sing ngidang ujang-ujang? Tongude beli sing ningalin tiang ane sesai ningalin beli semangan lan sanje. Tiang ningalin beli ngajak anak luh totonan. Mude beli sing ningalin tiang ane ningalin beli. Tawang beli kengken tiang ningalin beli ngajak anak elu totonan. Gedeg, sebat, cemburu, dot tiang makin beli. Ngedeng anak elu totonan, nampel pipine apang kanti barak. Lantas tiang nuludang ke tengah jalan. Sakewala tiang inget. Nyen dewek tiangi. Tongude tiang jabag mekenah ke keto, nagih nampel lan nuludang anak eluh totonan. Yen saja tiang melaksana keto, mirip beli lakar bangun uli tegakan beline. Beli pasti lakar gedeg, ngude ada anak ane sing tawang beli bani ngawag-ngawag metingkah. Beli pasti lakar melanin anak luh totonan. Beli lakar mebalik nampel pipin tiangi. Ngorahang dewek tiangi buduh lan mangunang anak luh totonan. Lan beli megedi ngalahin ti tiang. Amat sakit tangkah tiangi beli. Tiang inget dugas tiang si malu nepukin beli mejalan di terminal ini. Melaib ngepung bis lan makaukan, antiang tiang beli. Sambil menekang lima cara anak medadan. Beli melaib makin bisa totonan, makecos menek lan bisa mejalan. Tiang mejujuk ningalin beli. Bisa menjalankan tijoh, kanti ilang di pengkolane. Tiang ngarepang uli di tengah bisa beli lakar ningalin tiang. Kanti jani sube kudang tiban kaden, tiang ningalin beli ngeliwat dini, semengan lan sanje. Kanti jani sube amunto tiang,
tiang jani ningalin beli sing pedidi. Sebilang semengan ke terminale ene beli mejalan pedaduan ngajak anak lo. Uli sukat tiang nepukin beli negak pedaduan di bangku lantangi. Beli jani state ngajak anak eluh totonan yen ke terminale ene. Anak eluh totonan yang tengang tas beline. Rikale beli nyetop bise, anak eluh totonan lakar ngenyuhang tas beline. Disubane beli menek bise totonan, anak eluh medadan teken beli. Beli nguales medadan teken anak eluh totonan. Sanje anake luh totonan masih buin tepukin tiang. Diken kene mejujuk, diken kene masih negak di bangku lantangi. Sebilang ada bis ane ngeliwat pasti anak eluh totonan lek tekang bise. Patuh cara tiang. Yen bise ento mereren di malune lan beli tun uli bise. Anake luh totonan lakar nyemakin tas beline. Lan beli mejalan pedaduanan nganginang ngajak iya. Mekelo-kelo tiang masih nepukin basang anake luh totonan ngedenang. Beli ngusap-ngusap basang anake luh totonan setonen beli menek bis. Keto masih rikale beli tun uli bise. Sujatine nyen ke anak eluh totonan. Marejani tiang nawang, yen anak eluh totonan kurenan beline. Ya diastun beli subeng ngelah kurenan nanging tiang enu satia dini mejujuk. Ningalin beli sebilang semangan lan sanje. Dot gati asane tiang aneng ngentinin anak eluh totonan. Sambilang semangan tiang lakar nyakan di paon ngai jukut, ngai sambel. Beli manjus lan mepenganggo. Disubane beli suod mepenganggo tiang lakar ngaukin beli. Ngorahin beli medar. Tiang ngajak beli lakar negak tidur mejane namping piring misi nasi ane jakanang tiang. Medar ajak dadul sambilang nuturang kedis. Nuturang bis ane tumpangin beli. Disubane sun medar tiang lakar nyemak tas beline. Tiang neng-teng tas di samping beline mejalan nuju ke terminal bise. Keto masih yen sanje, tiang lakar ke terminale ngantiang beli. Negak di bangku lantangi sambilang metekan bis ane ngeliwat. Disubane beli tun uli bise, tiang nyemak tas beline, lantas irage ajak dadue bareng-bareng mulih. Amet liang kenah tiang, lege dan kadi-kadi. Sakewala tiang tuah mengipi. Kerana beli sube ada aneng lahang. Kerana dewek tiangnya tuah punyan ketapang ane ada di terminale ene. Mejujuk nyeleg di durin bangku lantangi. Ada ke punyan kayu ane nganten ngajak manusia. Inggih suksema puniki satwa cudet sampun puput di tiang wacen majeng ring semeton puniki sane sampun nyarengin tur ngicenin like kocap suksema ping banget taler puniki wenten pitaken majeng ring Pak Made Taman. Nah, raine mangkin titiang puniki megenah ring dur bukit Pak Made. Santukan genahe riki becik sinyale. Yening jumah titiang ring pondok dan wenten sinyal. Puniki suksema majang ring semeton. Nggih, ampura puniki ten presiden tiang carce siki-siki, Alip Jul. Kadek Catrini.
Madeswar mamang puniki mang dirang Bu Tuti sukseme ledang puniki kirang langkungnya nih komang sudane taler. Ring raine puniki tipiang sampun puput nagingin uleman puniki saking Putu Supartike muajen satu bawak santukan ring raine mangkin titiang puniki medue galah kocap makirang langkung yening wenten kirang antuk titiang wacen putu taler miarse titiang nunas ledang puniki santukan puniki titiang kantun nambat kantun melajahang dewek ledang pisan santukan galah puniki sampun jagi wengi ampurayang titiang wanta kadi punike nagingin dumun malih pisan suksema majang ring semeton sami sane sampun nyarengin menonton kirang langkung titiang nunas ledang nunas pengampure nggih kadi asap puniki dumun ring rahene puniki mudah-mudahan niki nggih malih tenggalah sana jage rawuh malih wenten puniki kecudi saking semeton titiangi titiang pasti kepacang muali nyarengin titiang puputang galah puniki untuk para mesanti Om Santi 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 Om. Niki dados dumun cingakin malih ajebos. Nah niki wenten genah sane asri niki. Sane wenten bukit pasih puniki taler preside kecingakin. Suksema sareng sami.